بچک کرد جه باجاری حسکه پلیا یکم ده قهرمانیا جماوری یا لیستکا کرته بدستخوانی. شیرین مشعل عثمان کو 19 سالن ده قهرمانیا جماوری یا لیستکا کرته کو ته ده بهتر جه 1200 لیستکوان کرته بجداربون پلیا یکم بدستخوانی و مدالیا زیرین لهاته بخشین. لیستکوانا سرکفتی شیرین مشعل بحثا سرکفتنا خودی که دبیجه از بردوام بکم تا کو بگهم آرمانجن خواه. صفانها خلاص كر وزكت مواري وزيشة ده يا كاراتيه يكمين بطولة مشاركة سنة 2011 من ميدالية برونز ورقرت ودبيرة تبي قد جوا كمان النجا لكن درست جو كتشكتك في فيواريدا اللي بابي من ديام بجريان من كرن وهنا من ميدالية ورقرتن وبطولة هري داوي برياتشان روجانبو من ميدالية زيرين ورقرت اگو ارمان جاي باستا جهاني به نویره ناسکنه از مم باشروجي ده بهيفينا قوم بيجين استا جهاني يعني قلتني جواكي و نا حمودي مالكي وال بردوام بكم حاجز بكم ارمان جاخ